Om Swastiastu. Idadani sareng sami sanewang yang titiang Dwi Okarnidianti SS, penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, Sanipole Amongan, Ring Desa Sumertekajo, Kecamatan Denpasar Timur. Titiang pacang nguningayang pepelajahan ngenenin indik upacara magedong-gedongan kepus-puser miwa tutuk kambuhan. Tetujuan pepelajahan puniki mangde alit-alit uning indik upacara magedong-gedongan kepus-puser miwa tutuk kambuhan. Upacara magedong-gedongan pinaka upacara sane kalaksanayang antuk rare sane kantun keabotang rikalo mayuse limang sasih. Puniki kelaksanayang santukan rare sampun jangkep angge sariranyane biwa sane keanggen nyuciang rare. Sane kaping kalih upacara kepus-puser. Upacara kepus-puser kelaksanayang anggen ngresikang premana lan angge sarira rare sane kapingetin antuk puser sane sampun pegat. Kane kaping 3 upacara tutuk kambuhan. Upacara tutuk kambuhan patah sekadi upacara abulan pitung dina. Upacara puniki kelaksanayang rikala rare mayusa abulan pitung dina sane kaanggen ngresikang premana rare ring iusan kala. Asapunika pepelajahan rahinane mangkin indik upacara magedong-gedongan kepus-puser miwah tutuk kambuhan dumugi wenten pikenoh nyani. Puputan titiang antuk parame santih. Om Santi 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 Om.